Ithatu aria mathamitio micini yao ni muiyuro wa maai Kaunti-ini ya Isiolo na angĩ 10,000 aria magumiirwo ni thina o ta uyu riu ni magukorwo makiheo irio na indo cia mahuthiro ni thirikari ya kaunti ino. Ile mvua imenyesha katika Isiolo Kaunti imeweza kuathiri watu kiasi ya 10,000 na pia ikaharibu makao ya wengine watu kama 3,000. Akiaria ececeni-ini ya borithi kuria akurekagiriria rori cia gutwara indo cio ngabana wa Isiolo Abdi Ibrahim guyo augite ati thirikari yake ni nyitanite na ruhonge rwa mutharaba mutune hari guteithiriria aria magumiirwo ni kiguu kiu. Today we are here to flag off consignment which will benefit 10,000 households of Isiolo County who are affected by enhanced rainfall. Kuringana na gavana guyo icigo itiganite kaunti-ini yo Tabasa, ire Saburo na Kombola nicio cigumiirwo na njira nene o ati barabara igithukangio, akiuga ati ni akurutithania wira na thirikari nene niguo mahote kuhuthira ndege na ruhonge rwa mbiraru niguo mahote gukinyiriria aria magumiirwo irio na indo cia kuhuthira. We know we cannot reach some places here in Isiolo County because of the rainfall, specifically the Tabasa, Sericho, Saburu. We will coordinate with the national government to airlift foods to those places so that our people cannot die because of hunger. O nyumba ni gukorwo ikiamukira kilo 6 cia mutu wa ngima, mucere na lita ya maguta ma kuruga na indo ingi cia urugi. Undu uyu ugitanyo kumahumura gwa kahinda ka mweri umwe. Serikali ya kaunti tumeweza kuprovide chakula kwa manyumba 10,000 na kila nyumba wataweza kupata ugali kilo 6, mchele kilo 6 pamoja na mafuta ya kupikia. Pia tutaweza kuprovide non-food items kama tents, kitchen set kwa wale ambaye wameweza kutolewa kwa manyumba yao kabisa, sehemu ambaye ni kama Saburu, Kombola na sehemu zingine katika hii kaunti. Aria maramukira uteithio kuma kwi ofisi ya gavana guyo ni magathiriri ikinya riri na njira nene magikiarita na aria guteithio kwa aria magumiirwo na njira nene. Mashirika wengine pia waweze kusaidiana na gavana wetu watuzaidie ndio chakula ikuwe mingi ifike kila mahali. Gavana guyo ni erire Aikari aria magumiirwo ni akukorwo akimakinyira mahinda kwa mahinda kuhutukira ruhonge rwa guthaitira maundu ma mwanya niguo gutigirira ni makorwo makiamukira uteithio. Na sisi kama serikali ya kaunti tumeshirikiana na watu ya World Bank. Watu ya World Bank wameweza kuprovide milioni 300 ya kuweza kuhakikisha tumeshughulikia drainage ya Isiolo County, and we are hoping the next elnino we will not have such problem of drainage in Isiolo County. It will be sorted out completely. Ngiribotera Muthengi TV, Jetagwo Jerry wa Ndung'u. Serikali inaenda kwa